kolenjin ibwotene imwoine chito kolenjin ilelenenye igerene chito kolenjin ibwotene imwoine chito kolenjin ilelenenye ugasiso chito kolenjin unengengi botingengi onime mwowe igenai tugul kongomengen konime tebo tigemwou igerene chito kolenjin ibwotenenye igerene chito kolenjin. Kongoi biik chok tugul chebo timitab igerene chitab Kalenjin. Kongoi fans chechok agere kawengian kabisa eng episode nebo betutab rani kou ole kokakibaraste ako kakitinye show nenyo eng betutab rani, lakini kosubkei ak amune nemaimuch keistoege kosubkei ak ng'alekab emergency ko kakepostponen show nebo betutab rani akoi wikit nanyone akot tarik 25 ketuitosi kora kemi hewani ak tot nekatokitindoi eng betutab rani ne notok kobunu olimbo county nebo Nyandarua, notok ko Lilian Chelagat Mutai kobun county nebo olimbo Nyandarua. So alen pole fans chechok, kanyo kityo sasa amok nyoetab kat amu kimi yu kosubkei amwakwek eng betusiek tugul. Kongoi agere Jovian Chai Morin kale from olimbo Saudi Arabia, asante sana ngakilen pole amu makimuch ketestai ak show nebo betutab rani. Kongoi Jiri Brenda kobun olimbo kebeberta nebo Maltis, olimbo kebeberta nebo Southern Asia, asante sana, very big supporter nebo our show eng betusiek tugul, lakini koiye kilen pole ra kosubkei ak amune ako makisikyi ketestai ak show nebo betutab rani. Ko kitinye tot notok ko Lilian Chelagat Mutai kobun kebeberta nebo olimbo Nyandarua County, lakini king'ete inendet olimbo Kaptingya county nebo Uasin Gishu. Kisakilen kityo apologies akalen fans chechok angen ale kokenech kong'ete wikit komugul. Niaba nebo timitab igerene chitab Kalenjin, niaba nebo Balozi Peter Rono olimbo kebeberta nebo Wayo Columbus, niaba nebo engineer Janet nenyo all the way olimbo Florida, Manuela Kemboi ak Dennis Kirwa, biik chekiwakeni as a team. Ko ameche hype their apologies amu kosubkei ak amune komaimuch ketestai eng betutab rani, lakini awekwa kongoi, angen ale kikebunu ole loo tugul ako ki timitab igerene chitab Kalenjin kong'ete episode number 1 ako episode nekatokimi eng betutab rani ne notok kakepostponen kwa next week. Kongoi notok Collins following live, asante sana. Ayabei Bridget Chero ndani olimbo Saudi Arabia, asante sana Ayabei Bridget. Philemon Kurgat, unfortunate but understand, apology accepted. Kongoi Philemon Kurgat ole imi, asante sana, kongoi kabisa amu yanwech that apologies. Janet Cheptoo kale loving your inspiring show, always watching from olimbo Uasin Gishu county nebo Eldoret. Joseph Shele ameche alecha kongoi Joseph Shele, ameche all the way from olimbo county nebo Kericho. Kongoi biikab Kericho, Evanis Kitany chitab olimbo Nakoya, kongoi amu kawanwech our apologies. Weksei next week anyiketesetai episode nekabo betutab rani. Ameche kityo tabwatwok biik chok kotko tomo isubscriben YouTube nenyo, isubscriben YouTube nenyo igerene chitab Kalenjin. Kotko tomo ilikean page, ngotko tomo isubscriben my YouTube kora kokakonin some few seconds. Hosea Kibrono subscriben our YouTube channel si kakitau program chechokeitu. Kameche kityo amakwa ki age tugul nemi, angen ale chang ikorwek sai ko harakati ya December, angen ale chang chetesetai eng olimbo mashinani. Ameche kora agere tibikab nai tienindet tinye boisionik chechang kabisa tarik 11 eng tarik 2 kora kalejin kihosteni icheket, kihosteni ango DJ Kipsot Captain B nyikekas atindiot kele bichu koking'ete ano safarit ng'wa, kemi as tarehe 2 otunenin kabisa, kemi ak icheket hewani moja kwa moja kong'ete studio nekigerene chitab Kalenjin
kehosteni nderebaek chebo Night tienindet age ongesapoten angen ale tinye anniversary ne celebrateni kenyisiek 2 akong'ete komi hewani ak boisionik cheyoe kabisa ongiro ole much kesapotende icheket eng betut netinye launch. Kit kora netobwotwo kora angen ale ongen our legend notok ko boiyot nebo Kalenjin Gospel notok Joel Kimeto olimbo tarik 19 December ameche imakan eng kalenda neng'ung kemi timit tugul kebendi kerutochini boiyot notok ko The Legend notok ko Joel Kimeto keboisie mtandao nebo Zoom ak mtandao nebo Facebook tun all roads to Kericho. Mi kasarta ne ngo chorwa neng'ung chi anan ko kikotinyin chi komuch iyochi kiy anan ilechi kongoi chi kotikomuchi kuappreciaten ako kole yani kakile afraid in it is afraid indeed. Ameche kora tabwotwok bikyok tugul cheosubech chekoingiani chekebwotyini ketinye show ko kosubkei ak amune komatakemuch ketestai ak show nebo betutab rani. Niaba nenyo tugul, niaba nebo timit tugul nebo Igere Nechitab Kalenjin kiboiboen amu kionamech kong'ete kingetou akoi betutab rani. Ngotiketestai kityo osubscriben asa kotikesom kesubscriben nebo YouTube ko biik chebo weekend makchinigei ameche tawech kongoi akotalechi happy birthday notok chorwenyu Bruno ngitindoi igorta anan celebration nebo birthday nenyi ra ak chi age tugul nekatinye birthday eng betuni kemokwokyi age tugul. So moja kwa moja biikchok ngamakwok angen ale biikab olimbo Kenya ochopchinigei anan umi harakati chebo lunch biikab olimbo Dubai ko achek eng emetab Australia ngang'ololi ko saa 5 nebo kemboi olep emetab Australia kemach kemokyigei anan keruiye anan komi biik chemi shiftishek kemakwok shiftit yani chapa kazi Dori Chelagat. Kongoi Dori Chelagat chitab Nairobi County, chito ko director nebo kampunit neo kabisa olimbo emetab Kenya nekile Optiven. Tabwotwo kora biikchok ale kitokchinigei all roads to Western Australia 2021 kala ngotimi olep SA akotom itil tikitit newendi olimbo Western Australia iwe chukua imaima kale ukose uchekwe ketuiye ak biik kabisa kwanik angot president nebo akitwek noto Steve Sitiene ketuiye ak biik kabisa angot Arap Sajin agenge nongen nebo Facebook Alfred Sajin kemi ketuitosi kong'ete tarehe 3 usiku London Western Australia tarehe 4 ketinye kala noto kobo 2021 kotuitos biikab kutit tugul eng emetab Australia eng olimbo Perth. So bikyok pole kidigilel makimuch ra kosubkei ak amune ko makimuch ketestai ak show nenyo lakini kanyo kityo sawekwa kale apologies chechok kong'ete olep timitab Igere Nechitab Kalenjin ak akwek tugul chekokeni show cheko-anticipateni ak taonyo notok Lilian Chelagat Mutai kobun olimbo county nebo Nyandarua, chito noyoe boisiet neo kabisa lakini nyikonyone next week. Kongoi biik chekiotune in eng show nokisirtoi chu kikitinye chepkametinyo kikure Meresei kobun kebeberta nebo olimbo Dallas Texas noyoe boisionik chechang kabisa ako kicherech inendet. Kongoi mwalimu Benjamin Sugut all the way from Sydney, Australia. Kongoi mwalimu Benjamin Sugut Sydney, Australia. Kongoi kora ko ifani nya. Ameche kityo tabwalecho congratulaten my class chekikisomani tuwai olimbo Torrens University ako chemokyingei graduation anan chebendi ko graduateni eng wikini ko aeng kasi my colleagues chekigraduateni tugul ameche alecho congratulation I know kiosoman during very very difficult time nekibo corona lakini kaomanejan ako graduaten so kaib nafas neinegei sa congratulaten ak tugul congratulatenkei ko aeng kasi kemi graduation akotestai sherehe kikindi graduation after graduation kimwa chi kole party after party lakini achek kemi graduation after graduation. Kongoi James Letit chamgei Hosea following you kong'ete olimbo Nakuru County. Kongoi Nakuru County Geoffrey Ruto tune in kong'ete Eldoret. So kongoi fans chechok ongetuiye next week nyiketestai ak show nenyo ak taonyo notok ko Chelagat Lilian Chelagat Mutai kobun Nyandarua County 10 tarik 2
ketinye angot DJ Kipsot komi yu komi kemi pamoja moja kwa moja kotabwatwok tarik 11 Disemba ngotitinye ki ngotitinye ngimi yu ngitinye $5 $10 $50 $100 ongesapoten timit ab night tienindet sikotestai konai tienik chechang kabisa eng emetab Kenya akotestai kora kotikoab logoiwek. Angen ale tiendo koyobi logoiwek in one way or another. Sumkei Cosmas, kongoi, asante sana Cosmas ing yo, asante sana mwalimu, kongoi, asante sana ak biik tugul, asanteni sana. Ngamakwaki age tugul nemie ongetuye olimbo weekend eng boisionik akotikemwoe pole kora ngagenge ne notok ko mchungaji ninyo notok nekoibet mama nanyi ne tesetai maishishi eng mutai eng olimbo kebeberta nebo olimbo Kimuri, notok ko mchungaji Pastor Chris, kemwoe pole. Ko ki timitab Igerene chitab Kalenjin kemwoe pole, kiteleli ak family ongetuye mutai kimi pamoja akoi kisoisereti ine kikochin the last. Priska Magut, asante Priska Magut, asante sana. So thanks for the congratulation, majambo lingomi biik chekakolechi akongera, asante sana ak biik tugul. Ongetuye next week siniketestai action nenyo nekatakiyoe eng betutab rani, lakini kosubkei ak ng'alekab musoknotet, kosubkei ak kii kikure emergency unavoidable nemamuch keistoege, that's why makitestai eng betutab rani. So ikotok balozi Peter Rono komi olimbo Ohio, ikotok balozi kabisa kalecho ikat fans, ikotok engineer, ikotok kora ak biik che workeni eng background chini kwa chini koro kole kakisuldae kokakonok kakatyoshek kwak ako oyie otach kora otach salamu chekwak amu ngekonin salamu ko lazima ikoite. So kongoi biik chok, ongetuye next week, ongetestai kabisa, ongetestai kegrowen pamoja, ongetestai kerikchigei, ongetestai kechergei. Ngingen ng'olyo imwochi chitab kokwet, ngomi kiy nekiro ile much kosobe chito age iyapte, kakile there is power eng ng'alekab information, knowledge is power. So kongoi angasoisiretok for now akoi next week. Kongoi Dori ak chitugul, ongetuye testai Dori kazi mzuri neyoe olimbo Nairobi, kongoi kabisa. Ak angot George Washuri ak timit tugul testai kotikibwoti kwanik tugul chebo olibo Australia, ngot imokchinigei eng olimbo Kenya ki something nabo useeni, icheng Dori Chelagat kotoretin mara moja komutin ole kikure Victory Garden, ipkocheng'un ki neng'ung polepole. A very very incredible kampunit nengiboisie kabisa komeregreteni, mosirekei ak tilyanutik, mosirekei ak cheotupche, mekochini stress sigik eng olimbo mashinani amu keboisie kampunit ne very very legit. So asanteni sana bikyok, ongetuye next week niketestai action nenyo nebo Igerene chitab Kalenjin. Imwoe chitab Kalenjin.